Pipi na kaliang jom ke parti pipi ke bangidon kalau mai bagi pediang selobha ya kan ke jing ya ke rai joki na kaliang ke authority ke bahajrong duk na dali ha ke baki ai ya kan ka rai ban kersan ya boro armut ki kandidat jo ke parti ke jongi na tura ban sulong ke bangaru ngampoi perkat ten rei umong ki hadin bagi rai menit menit de nisgo tenat sibun ban yo mesin baru kisun don bok ya kan karai kata nakalian ki head duk joka parti BHP bagi kerjaan lagi kandidat jongi pro atli hane ngai haka jing ya pe i jongi kolong kan lok ke jeng doi namar gitu ki but jong ka BHP la pi khen tang na ta kan ka Shillong Parliament Sesi lakum no ki juyo nhiều phau khandai phau ong no jan po sila dia kata ketika but jong ka BHP mentang lakum duk nuru kani kabut haga jaka bakin lej no sawai haga jaka bakan ne haga BJP kamu mungkin wan banat hapoka parti ke jongi hakikan ide ke jongi haga banga i bahkan don ka plus point yang ini na ya penbai haga bangi ada meeting ngapa mesti ya dengan